ꯃꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯗꯦꯁꯥꯝꯅ ꯇꯥꯟꯈꯤꯕꯗꯥꯕꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯗꯦꯁꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯦꯠ ꯂꯤꯐꯇꯔ ꯁꯟꯖꯤꯇꯥꯕꯨ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯦꯁꯇꯤꯔꯣꯏꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ अमसुंग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट सही अमता एक्सीडेंट हुंफु हेना थोखरे मियोय कुन लेखिद्रे मियोय चामा कुंथ्रा हेना असोअप नंखरे हौजिक पाउ संदोक पिजरी मणिपुर दा हांगदुरिबा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अमदी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस कोर्स अहुम असि हांगु हाइना देसामना तानखिबदाबी थबक्ता ओंथोक्तबबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना हांगदबगी मायुक्ता देसामना खुमल लंपाक्ता लेबा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अकाय अथोय थोनख्रे ngasi ayu pung 13 makhairom taba matamda desam gi president salam akas na lusingba thomi kunthra romna Manipur Olympic House की बिल्डिंग द लेडिबा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की रजिस्ट्रार ऑफिस अमदी दिन के ऑफिस की पोचै कया थुगाइदुना अमंग अता थोनखी थौदोक थोकपा मतमदा ऑफिस असगी स्टाफ खरदी ऑफिस कारक्तुना लैखी लोइना ऑफिस ngaknaba private security amasu leiba uki office kana rakpa matam oibna office ihang hangna leiba maramna thodok adu control toba ngamokide देसाम के प्रेसिडेंट सलाम आकाशना मणिपुर नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थम्बग लोइना हाइरिबा कोर्स अहुम मसी हांगनबा तोंगान तोंगानबा खोंजंग अमदी मियामगी मिफम कया पांगथुक्तुना सरकार दा कयारक खंगनख्रबसु सरकारना थबक्ता ओंथोरक्तबदगी खोइसाउनरबा देसामगी थौमिसिना ngasi थौदोक असि चथखिबनी हंदक्ता लखनऊ दा हांखिबा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी असिदा हाइरिबा कोर्स अहुम मसी हांगनबगी अयाबा पिदुना इंटरव्यू तोंगनबा सेम साख्रबनी हाइरिबा कोर्स अहुम असि मणिपुर हांगनी हाइबगी चपसाबा थाजबा अमा सरकारना पिद्रिबा मखै मखाताना खोंजंग कया संगसिनखिगनि हाइखि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मतंग सिदा अखोइना मेमोरेंडम थाजन जगरे प्रेस कॉन्फ्रेंस तौरे तोंगान तोंगान एक्सपर्ट सिंग लोइना खननबगी थौरम कयामुक तौरे गवर्नमेंट दा अखोइना हंजन लाउरिचे अदुकि मति ग्यामन करे होजि अखोइगी जेरो टॉलरेंस ने अखोइ दुजि लेजरिबिसि अदुना हाइरिबा मवांगदगी हंजन पल्लग लाइबा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अमदी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस कोर्स अहुम सि मणिपुर दा हांगनी हाइबगी सिक्योरिटी दो पिद्रिङैदि अखोइ मखातान खोंजि लेप लेतना सिदगी ना मिसी मिना याव खोंजंग म्याम चंगलखिने अदु गवर्नमेंट तुमिन लेब्री ngambri yengsi गवर्नमेंट सि इरांग बातोन याम तौइ फिल्मदा मना याम ताद मना याम तसना दबा मना याम कनमै मोंगम तौरेबा अदु तारगदि अखोइगी पावर जि काइबोक लेगे दु यengनसि हुजिक लखनऊ दा हांगदोरिबा इंटरव्यू तौगदोरी हाइबगी हुजिक जुन ताम थोदो हुजिक नोटिफिकेशन लाइरबनी अदु लखनऊ दा हांगदोरी पोचे अखोइ मणिपुर थंबिउ मणिपुर कोर्स अहुम जे हांगबिउ हांगद्रिबाउदी अखोइ लेप लेतना खोंग चंगलखिने अदु मै थमजै हंदा कॉमनवेल्थ गेम्स ता वेट लिफ्टिंग मसाना दा केजी यांखै हुमदोगी कांगलुपता गोल्ड मेडल लौख्रबी मणिपुरी निंगोल संजिता सनुबो अथिंगबा थमख्रबा एस्टेरिया सिजनै हाइना मीडिया दा फोंदोखिबो वाफम असि यानिंगदि हाइना संजिता ना ngasi ISTV न्यूज का अखनना उनबदा फोंदोरक्ले महाकी थोंजुद लेबा मयुमदा उनबा अदुदा संजिताना मखाताना फोंदोरपदा इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ना पीबा चिंसाक नतना अटोपा मपालदगी चिंसाक अमता साखिब लैते महाकी मथक्ता सिरिबा मराल असि असेंगबा खंगदोकनबा मणिपुर सरकार अमदी लेबाक मियामना मतेंग पांगबियो हाइना अपील तौरक्ले असिगुम्बा अथिंगबा थमखरबा एस्टेरियट अमता ममांगदा सिनखिबा लैत्रि संजिताना फोंदोरपदा मंगोंदा मराल सिरकलिबा वाफम असि लिसिंगनि तरा तरेट की नवेंबर 13 महाकना वर्ल्ड चैंपियनशिप चटकदबा था अमरोम वाटलिङैदा लौखिबा डॉप सैंपल नि हाइरिबा टेस्ट अदु तौबा मतमदा महाक टेस्ट सोकपदगी नारगा लैखि हाइखि
ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯃꯟꯋꯦꯜꯊ ꯒꯦꯝꯁ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯨꯔꯦ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯗꯣꯞ ꯇꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯂꯦꯕ USAꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯇꯧꯕ ꯇꯦꯁꯅꯦ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯕ꯭ꯂꯗꯀ ꯌꯨꯔꯤꯟꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯦꯁ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 20ꯃꯨꯛ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯣꯞ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯔꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯛꯆꯥ ꯆꯥꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯣꯕ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯀꯨꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯐꯨꯗ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯈꯛꯇ ꯑꯩ ꯆꯥꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯁꯤꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯔꯤꯟꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯔꯤꯟꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤꯅꯦ ꯃꯤꯒꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯋꯦꯠ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯟꯖꯤꯇꯥꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯥꯇꯔꯦꯠꯀꯤ ꯃꯦ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ 60 ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ 130 ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯕꯗꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ appeal tawni highway asida lambi semiba kogi authority singna culvert adagi roadside semiba singasi matam kuina ko tawthoka thambidaba aduga mase dakar laibading tawthokbiraga yam tuna sembiba adagi yado porhol singsi chumenjanbiba yam maruoiba tourist ki place mo ibana laiba miyam asi nongmada laiba tourist ki masing sendra kebulamjau adu waterfall aduki masing yam gre amasung mamangai manadre habse miyam dai thamdalingi Chuchanpur district ki onasu lambi ki accident na maram oiraga miyoi kayam sian kiyamadi sokan kibagi haibagi matangda Chuchanpur district ki SP office chamber da STP ga khanana unawada Thalon sub division ki SDPO Augustine Khongsaina wafam kya fongdoroki 2017 da accident mari ani sikhi adu injury dikhra tara 2018 da hojik phause mi accident ekoina report phangba se accident ahum da mi ani sikhi aduga mi mari injury lay atei tei su yam leiram gani akhoi da report laktaba akhoi gi investigation gi matung de ayamba se rush and negligent driving highway tar adugi mathakta akhoi lampi narrow oibase national highway se hitang gari kan na thobada thing nabado probability yam wange highway tar Tidim lambi da hujik fawbada Manipur Sangai Festival haudringai dagi chatharkiba sorok pakthokpa yauna sorok mayai tawthoklaga culvert kaya nauna hapchin bagi thabak paikatlaga loshindaba mafam kaya leiribasing amadi Manipur Sangai Festival nangnaba sebin kiba koila sing amuk hanigi film da hanjilakpa amadi pothol mafam kaya da lerakpana accident thokpagi chang wangkalakpani haina Tidim road kinak eta tariba miyoi kaya na makoi oiba mot kaya su ISTV da fondok narakki khoi ko office awal silakpo matam goi baga ade koi na ma dagi leng leigada base lai khoi lambi jaudre ali thaba si thin thai ai base di mi khudi matron brain lai nari banina ase low nong lai la sima la sil lai hari ma pham sei da khoi ni sing pudori mi aduga low ma so pala kadori mi nangan gadra nangal loidra aduga nangra ga da khoi thantan phatok patare yaksang mamang dagi waramani ni suri se alo asum daudun lai sum kuira ami thoksarakta laidana ka usi laidana ko adum badagi hekshokra ko kokra ga chu complaint ji yam pharak ta na ga do ba moram lai ji ba yam maru oiraba lambi asi athubada national highway am oibagi chapchaba aduma ohenbi ba haibasi prajamiyam gi apamba oihori ISTV pawgidama gyanesoyum khaibam national highway number 2 Imphal Sujanpur road Amaramda Kaisampatagi Susanpur Phabagi lambi sembagi thabak chathariba asi mathang sahi lising ni taraga mapangi June tha phabagi manungda loisinaba pandam thamli haina BWD gi National Highway gi sas puriba additional chief engineer Trongbam
Ravindrana ISTV News ka akhanana unabada phongdorakle मान मखाता न फोंदोरपदा कैसामपाते की तिदिम ग्राउंड की मालोम ऑयल डिपो दगी नासौ अमदी नासौ दगी तोरबुंग फावबा तोंगान तोंगान बा फार्म सिंगना लंबी पाकथोपा अमदी कल्वर्ट पाकथोक साकथोपा की थबक सथरी तोरबुंग दगी सुरसानपुर फावबसु थबक हौननबा थौरांग लैरे लंबी की नाक यता मीटर अमा मखाई पाकथोकतुना पुन्ना लंबी असिगी अपाकपा असि मीटर 10 ओइगदबनी मालोम दगी तोरबुंग फावबसी WBM के महुता थबक हेना Jackson yaba BBM oina sizinanaba Ministry of Road Transport haizikre Ministry na ayaba pirak labadi apiba matamgi manungdagi hena ngankhatna lambi asi semba loigani hauji tokthok tuna leidiba lambi gi mafam sing JCB na matam kharagi mensilaga lambi chatpa nungainaba honari haina phongdoraki dagi hogi lakadobdu dagi khona revise samtang WMMC do aganda DBM oina hogi magi WMM gi mohta DBM gi thickness ama piraga change the scope to class change the again of the ministry the Nangna Bolwere, Angler Matuna revise estimate of the Thagre, Adumayam to a sanction to Rocky Mong the delay, Madu Hek, Lueragadi, Puggy Kolas Harabagi, cannot Taboxi take up to Rakan Yam Tuna Huzigi, cannot Lambi Matek Sisulus, no Honoragani, Yam Tuno is nobody honorary the book, inconvenience cradi talkre, Toy Posi Huzequan and discussion to Rakanda. Talk to a person, Handaki, Nonjupantas, and I'm with the Bolivum, Warakadi and Queen GSP, and Loina Philip Toracanda, Mayamda, Wiggy roads safety, whenever chef, whenever Madu instruction pigre, Taboxo Hogre, Aduna Zik cannot talk the Namsa talks in the night, the big cannot do Torona, like Redra and up in a Kali. NDA government sahi mari mapung pharak pa amadi Manipurda BJP na lusingba sarkar asina sahi ama mapung phakibagi saruk oina BJP Manipur Pradesh ki president su oriba Rajya Sabha ki MP ke SS Baba Nandana ngasi lamdamasi ke sakna rabi Padmasri Khatrimayum Ongbi Thaurani Sabi amadi filmmaker Padmasri Aribam Syam Sarma ga unaduna wari watai sanakre Singzamai thoksom lekai da laibi saknai bi Padmasri Khatrimayum Ongbi Thaurani Sabiga Unaba Aduda Mahana Fondoropada Mamang the Lakeba Sarkarga Manadaba Mongda Paliba Sarkar Asina Singmi Tami Unahanba Lusingba Singa Unahanduna Amadi Ahal Orba Singi Yum da Satuna Unabagi Kongtang Amapakalapa Asi Afaba Tabakni Sarkar Asi Miam Gapuna Satminaba Sarkar ni Haiki Amaramda Thamoiba Lorung Porelaka the Leba filmmaker Padmasuri Alibam Syam Sarmaga Unabada Mahana Fondo Kibada Human Quality Developed Taunaba Hauzik Sanariba Angang Sembagi Mawung Asi Mama Mapa Masin Manaw Amadi Imung Manungi Mio Singda Puna Leminaba Walakpana Doctor Engineer Amadi Matik Sabami Oikrabasu Society Ga Naksinaba Mi Ama Haibadudi Oidre Fongdoki Hauzik Paugi Martana Break Ama Laminasi Benasha Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi Oza Singna exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki amadi coaching center asigi exam tips, regular mock test, suggestion amadi study material yamna chanaki. HSLC exam si thaga doba satra singna topper oige higher gati matanga chunaga coaching centers da miyana thajabu thambiyo. I'm Selena Kaisam and I am a commission. With grace and support, I have been able to secure first position in science stream in the council exam 2018. Aina ko meta changa kibase asagi school atai siga khena ba nagi 11 and 12 standard ki students sing tungan ba floor da thamak strict atmosphere thamak ba personality development ki extracurricular activities kaya ma participate ta hon ba faculty of teachers ki quality khenarak ba adu sing na zo ai comment changa kibane such an institution Asigumbagi achiever amo erapa haibase it is a huge sense of pride for me. Be a commission today, excel tomorrow. India gi ahanba national awardee Government of India na piba Silver Dew. Makhal suna lejare half liter, 750 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter and 20 liter jar. As an distributor Amadi Akupamarol Loktak Industry, Industrial State Takiel da contact you. Imphal Valley Academy Co-Education Kari Imphal West District. Admission open for class 11 Science and Arts including Home Science for the academic session 2018-19. Features boys hostels, girls hostel, lab for physics, chemistry, biology and computer. Separate boys toilet, separate girls toilet. Transport Imphal Valley Academy, canteen, playground,
and separate classroom. Bread from Likla Bakery. Break it tungda makataba pau pizari. Wal no tobacco degi tharam porong pataleba Imphal ki Chief Medical Officer ki office complex da pangthokre. District Health Society Imphal East na sinna pangthokhiba tharamaduda Imphal East ki Additional District Magistrate Sahim Ahmad Shah Imphal East ki Chief Medical Officer oibat natana District Health Society Imphal East ki Mission Director su odiba Dr. K.S. Indra amadi Dr. K.S. Kalana maruiba miyoi sing ona sarugya Dr. K.S. Kalana hidak mana season nabana miyoibigi heart ta asukematic akaiba pi asuk patre khanglaba post asi season naba thinganaba miyam de awareness pibatangai fade haiki Additional District Magistrate Samin Ahmad Sahana hidak mana season naba thingba haibasi isa digi hogodabani Sahi Kuntrarom no tobacco gi degi tharam asi pangthok tuna laklabasu hidak mana sinabagi sangde hana digi hanthadabagum tauri hairi Makhaising se natraga aina tawriba potse aigi ichagi mamangda chadabagi wasak pangamtar di a small initiative natraga aigi hek ichagi mamangda di aigi phattaba thabak se tawroi haibagi initiative macha hai tare ne ko then ai singa si dagi di manung dagi mingon da impose tawigi mahuta isana se impose tawjarage haibagumbagi initiative macha se if we are determined then I think it can be of some help. World No Tobacco Degi Thoram Bisnupur gi oina Manipuri Student Federation Bisnupur District Committee na sinna pangthokre Mahelo Singi concert ama Kwakta gi akoiba satkre Kwakta gi akoiba leiriba school singi Mahelo Singna saruk yaduna chatkiba concert aduda aikoi hidak mana gi polam sing sijinnaba leplasi tobacco free state ohelasi furup asibo yosinaba lenga na fogna tobacco gi pothok sing yolhanba yaningde haiba wahai kya thaba play card sing concert aduda sijinnaki Bisnupur District gi hidak mana gi polam sing yonbo sing phagat pa horgani haina Bisnupur District Committee gi maikedi gi phongdokhi PRJA ki convener Leisombam Irendrobu condition amata yaudana thadokadabani haina ngarang PRJA ki office mamangda thangmoiban hizam dewan laikai khongdram selungba laikai amadi takhelamam laikai gi miyoi kayana wakani pham chathakre Irendro khudak thadokadabani mahakpo fajinba democracy bu khongaunabani mahakpo fajinba asi political prosecution ni haibana singba wahai kya iba play card sing sijakhi Hauzik amukhan atianba break amatang laminasi Admission open for 11 Science and Humanities, Brilliant School, Malom to Lihal Makha. Forms available from 26 May at New Campus, Malom and Old Campus, Uripok. Sunday open. A school committed to nourish and mold students in the right shape. Dedicated management and faculty. Congratulations to our students, Lucky Son Ningthozam, the second position holder in Science stream in the Higher Secondary Examination 2018. Guwahati da laing balapirib singna doctor contact amadi lefam safong gidamakta waningai oidre adongi service gidamakta pungkon mari hangjari Kangla Healthcare Service Bangagar Guwahati ngasima contact tobiro 97060999969 natragana 70022203013 Hakchangi labor solakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamakta amatta naya upaidi Jolib syrup amasu Jolib capsule wo chanmine sinabio Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil jabiu, karupati oibiu. Masida sunatana lucky coupon price mayam amasu lejari. Adumgi manak nakpa store dagi fangbigani. Chabada hauraba, haksang soktaba, Bohagi mustard oil, the taste of Assam. Distributor oining masingna mobile number +91 7578 007064. Guwahati da contact to birak yagani Bohagi mustard oil. Baba,
Quick zone gidi tata discount list di. Mamal suma phang kuding jam mane yo suma ngaroi pista salabni na. Adu suma takta super link footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric ram no sin bagum na yo disin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre. Amukka hanna mayam puna mapu taram na oksari makataba pau kharaga mu pizari. Khongchom Police Station gi manung san leiba Samara Mayai Laikai Community Hall da miyam gi mifam pangthokre. Samaram Gram Panchayat SY BO Club SYC Club amadi CNC Club na khusam naduna pangthokhiba mifam aduda Laikai gi ahal kaya su saruk yakhi. Wangang kebo singna phangdo nakibada Wangjing amadi Lamding Club ke miyoi khara Samaram da nisa thingba chatpada phurak le haba wafam madu aran bani. Club amadi organization singna nisa ge drive sanction bada hana asum aran khangdok tuna ain ngakna sanction biu haba wafam sing phangdok nakhi. Nahan Makai Bisnupur District Police amadi District Administration gi mateng na miyam amadi mari leinaba singda disaster gi matang da wakal lo sing piramba National Disaster Response Force ngasi Arunachal Pradesh ki damak Manipur thadokre. National Disaster Response Force team aduna Manipur da leiringai da makoina tawkiba thabak thalom singbo mateng pangbi kiba khuding mapu thagat pa phongdo lomki. Bisnupur District ki thamna pokpi da leiba Glory Children Home gi angang singda Indian Red Cross Society Manipur gi makha da Indian Red Cross Society Bisnupur gi lifetime member Huirem Pramodini leimana mahaki leikidraba mapuroi bagi mingda saklen nama pizabaga loinana boy kolom na singba polam kaya mateng pikre thoram ajuda Indian Red Cross Society Bisnupur gi thaupuba kaya su saruk yakhi. Thawal gi SP Gautam amadi Kaksing gi SP Victoria Yangkhom Kaksing District BDF Welfare Association amadi Thawal District BDF Welfare Association na Laikhidraba BDF personnel Tezpur makha laikai digi maibam government gi imung manungda lupa lakh ama mateng pikre. Hauzik loisilakpada maruiba pau sing amuka hanna. Desam na tan kiba dabi thabak ta onthok te haiduna Desam gi thawmi singna Kumal Lampak leiba National Sports University gi administrative block akaya thoi on kre. Weightlifter Sanjitabu aching matang kraba STRS season nei haina media da phongdo kiba wafam mahakma sana yaning ge hairi. Amasung Bisnupur District sahi amada accident humpu hena thokre miyoi kun laikidre miyoi sama kuntra hena asok apan nangkre. Hauzik phabu gidi mayam puna makta ISTP na pijari ba pau matang asida loizare miyang tabiri ba mayam puna mapuso amaka hana kurumjari.